Bon Ne možemo tak snimat, ne možemo... Ne ugasi Deni u mikrofon nazad i problem govori. Klasično. Imamo gosta, to je... Ne možemo klasično... Joj, dobar dan, još. Čovjek je umjetnik, pa moramo poštovati. Glej, Razumio nas, ajde. da, ja razumijem. Ali molim te da uđeš. Aha. Mislim, uđi u studio, to mislim. Zašto uđi u studiju, ba ne moraš Uđi u studio. Oooo, Dizzy! Where my money, bitch? Where my money? Evo ti ga tamo u kameri. Zna su kameru paljene, motherfucker. Moram primijetiti da si zaboravio vrata zatvoriti. Da, ja imam jako dugačak rep, sam sekund. Ako je veće, dobro veće, dobro došli u epizod. Nije veće? Ne. Dobar dan. Dobro jutro. Dobrodošli u novu epizodu Balkan Slava. Dobrodošli u novu epizodu Balkan Slava! Želimo vam dobrodošlicu svi koji ste se uključili klikom dugmeta na vašem mišu. Ajmo jedno pitanje. Pitanje ovako, šta ti to točno radiš? Evo, to nas zanima. Ja sam glas u mnogo crtića. Znači, god me namjerno isključio cijelih prvih 10 minuta, je ljudi. Moli se. Čekaj, jel to znači da moramo isponova? Evo, dobri ću keksi, ja. To je neprofesionalizam. Ne ugasi Deni u mikrofon nazad i problem govori. Klasičnu... Šta ti radiš? Čim se ti baviš to zapravo? Pa ja dajem glasove u crtićima, ljudi me znaju po tom što imitiram neke ljude i uglavnom glasam se konstantno. Glasanje! Pa neki kažu imitacije, ali zapravo sinkronizacija i nekakva azizacija, tako da. Pitanje broj 2. Glasanje. Jesi ko kad zajebao preko telefona? Naravno da jesam. U firmi zajebavam prek telefona, onak nazovem unutar firme i kažem treba nam isporuka, molim te. Da ti neko ne dođe polomit koljene. Ma neće. To je sve humor. Neće, kožiš, ja se šalim na račun ljudi koji to mogu probaviti, tako da. Plus imam svoje, motherfucker. Zašto imamo taj pištolj? Ne znam, ja To je simbol Balkana. A je, To je baš ali... dobar dio scenografije, pa nemojte zajebavati. Da, moraš plesat s njim. Čuli smo da si bio na ovom Super Talent show. O, da, fantastični talent. Da čujemo šta je, kako? Ja, čuli, Tvoj- gledali. Pa, Daj, gledamo, dobro. sve dobro je sada na YouTubeu, tako da ne treba nitko više odlaziti na super talente i tako stvari. Ekipa zna za tebe tek kad te pogleda na YouTubeu. Znači, bolje doma snimat se i Pa staviti da, na YouTube. čovječe, pa da. Da. Koji je najpoznatiji posao trenutno? Koji glas koji si dao? Najpoznatiji. Najpoznatiji glas je vjerojatno Spužva Bob. Opa, Nemoj srate, spužvica. Evo to puno ljudi nije znalo ko je Spužva Bob. Ha, da, he, da, he. Dakle, spužba Da, Bob nam je u mislim. studiju. Pa jebem. Ja ne vjerujem. Ja fakat nisam znao. Nisi znao. Ne. Nisi znao. I Kalamarko isto. Znači, ovo je skroz visoki i skroz duboko. Čovjek, cijelo vrijeme. Znači, dođe, znači... I dobim ono brain freeze, znači frajera moram 3 sata snimat koji ide ja dođem u studio tak da onak, okej, imao sam sad sklekove, malo trčanje oko crkve tam blizu i onak, popijem kavu i pol, 2 i onda sam, dobro, spreman sam za snimanje, idemo, okej, daj klikni to brže! I onak za sat i pol, zgorim i onak sam, koliko još? I onda sat i pol muke još do kraja. Koliko obično dnevno onda snimaš? Pa gle, evo bio sam zadnje, evo sad sam bio bolestan i sad moram 2 studijema dnevno. Spužva Znači, Bob je bio ono- bolestan. Kako se Spužva Bob može razbalit? Pa nemoj me zajebavati. Pa gle, ono, nakon što se iscrpiš od svih tih poslova, nije to jednostavno. Iscijedio te neko, a? Sjedio te ko Spužva. A kako čuvaš glas da ti ne rikne?
Joj, zapravo radim dosta vježbi za glas, iako Jel piješ sirova jaja i to? Joj, Afrički džumbi. kad sam baš bio ambiciozan dok sam još bio u bendu i radio baš Onda si glas, rokao. onda sam cijeli rituale, nemaš pojma, ono, baš i ta jaja isto, bjelanjak, ono, a i to tijekom točno određenih vježbi, tako da dobijem glatkoću u nekim tim pizdanjima. Pogotovo za spužao boba je bitno, zato je Karen, onda trebam imati puno fleksibilnosti u tim visinama. A to mi nije ni blizu prirodan glas i stoga je najteži od svih glasova koje radim. Tako da sve ostale mogu raditi. Daj mi reći, kaj stvarno misliš o tom Crtiću? Pa zapravo je jako kreativan. Fakat je kreativan. Koja bolesnoća? Pa da, baš si ono, gle, ne mreš... Puno skrivenih poruka zapravo okay. tamo. Ma naravno, svi su crtići puni skrivenih poruka, oni grade marketing za sljedećih 20-50 godina, čovječe. Tako se odgaja djecu. Da, ja nemam prilike to gledat baš. Ma, trebao bi. Edukativno bi bilo. Je, zanimljivo. Kalamarka. Da, i Kalamarka. Ali fakat, znači da bi dobro glumio voice actingu, Kalamarko! ali da bi dobro glumio voice actingu, ti moraš postati taj lik. I onda sam znao doći onak, kad sam baš fokusiran, ajde budi raspižđen. Kao moram biti ljut da bi dobro radio, jer on cijelo vrijeme ono... Jer ono, ak nisi baš... Ako ne nastojiš probuditi ljutnju u sebi, fali ti uvjerljivosti malo. Koliko mašaš oko mikrofona kad radiš te voice-eve? Koliko god mogu, zapravo. To je puno stvari koje u isto vrijeme radiš. Znači, gledaš na ekran, čitaš tekst koji je zapravo real time. Znači, ni ne gledam replik, osim ako je neki ozbiljni crtić. Znači, prije samog snimanja odmah idem. I predviđam šta će se događati, čitam. U isto vrijeme to su kobasičine. Ono, izgleda nemoguće kad nemaš prakse, ono, doslovno iz prve snimaš, dužina je ta i super. Ali ono, meni je baza govora mi je američki i engleski i sva slova su mi ili i svi su mi samoglasnici malo duži. I zapravo dok sinkam, s obzirom da hrvatski je 30% duži, ima puno više slogova, onda doslovno repam pred ono, 1867 je 1867. Kužiš koliko je tu? Ono, puno slogova. Dok je engleski... Je totalno, i onda viš pjevati je lakše. A hrvatski je... S time da nije toliko pjevno, nego neki lik iz vatre na raciju. Mi kaj snimamo crtiće, mi zapravo stvaramo jezik, znači ono kaj klinci slušaju kad su mali. Znači doslovno jezik bi trebali u školi ukinuti. Tako da ako ja pričam ovako malo, svi će klinci u budućnosti tako pričat. Čak da nemojte se čuditi svojim klincima. Daj mi reci, jer možeš ti imitirat kakvu živinu? Zabože. Znači, nema ljepše stvari nego crtiću. Neku džukelu, Zapravo sam službeni papagaj u svim hrvatskim crtićima. Vidi budale! Onak, je popucano pričam i niko to ne radi toliko dobro. Mislim, nije niš komplicirano, ali fakat niko to ne radi. U Ninja Kornjačama sam Casey Jones. Znači, praktički pričam ko ja, samo još više daddy. Da, doslovno, znači isti glas, samo dodam još više gluposti, znači još malo blesavi. S time da baš mi je čast raditi Ninja Kornjače, jer ono, ko klinac sam bio veliko obožavatelj, onak, bože, ja sam hrvatski Casey Jones, znaš. Onak se spužao, okej, dobro, to svi znaju. Casey Jones, ja! Još se sjeća kad sam počeo sinkat, bilo mi onak bad, kaj su onak, kao već sam bio dosta dobar i ono, stavili su me za svakakve uloge i nisu mi dali niti jednog Ninja Kornjaču. Kao pojavilo se, onak sam bio malo... Fuck you! Zakaj? I onda tek pola sezone kasnije pojavio se taj lik i onda su mi ga dali kao zrak. Ok, bolje. Fuck you.
Dobro. Dugometražnih, evo danas sam radio neki dugometražni i baš ono prezakon likića, ono neki kao vjeverica neka koja je kao napušeni frajer, neki. I bude se ono kuša, ono spiritualan neki, ono. I čovječ, to je prezakon za glumit. To je zato što su ekspresivni jako. Čovječ, kojiš, i onda, što je više nepredvidljivosti, to je zapravo zabavnije za raditi. Toliko poznajem subkulturu svega toga da znam točno cijelu osobnost. Ne moram, onak, pustiš mi 2 sekunde frajera, znam točno sve kaj treba snimiti. Nije niš. Za Spuža Boba ne mreš predvidjeti. Za Spuža Boba recimo ne mreš predvidjeti fore. Ti kao... Aj gle, ja sam ti onaj krša! Znaš ono, God damn it, man, just like shit for me, man. U dugometražnim ne glumim toliko puno zato što me stavlja u hiperprodukciju gdje onak moram brzo isporučiti puno toga, onak doslovno najbrže što možeš snimi, a da je adekvatne kvalitete, jer dugometražni obično znaju uzeti ovak poznate glumce koji onak... Neki znaju dosta dobro glumiti, ali većina su njih artikulirani hrvatski govor kazališta. Što si to učinio? Ne znam. Hrvatska gluma i dalje. Ne znam, ali zamijenio bi ljude sa beogradskim glumcima. S time da ja sam toliko retardiran što se tiče čitanja da ne mogu vjerovati da radim ovaj posao. Znači, kad sam ja počeo, prva glavna uloga koju sam radio... Jel? Da, fakat, teško mi je, splešu mi slova. Daj mu nešto da čitaj. Ne, sad si zvijest. Komad Glorije. Kaj tu piše, gledaj. Čoko A čekaj, Što se tiče igrice, igraš kakve igrice? Ja sam bio ovisnik Kod 2, baš nekad sam imao, daj mi Kod 2. Što se tiče gaminga, znači vidim da si ti već zapravo imaš dobar temelj, ajmo reći. Pa imam šarolikost, ja sam ti eklektičan gamer zapravo. To su ti rijetki gameri koji pokušavaju igrati dovoljno igrica samo da se uklope među gamerima, ali nisu strastveni gameri. Ne možeš me staviti u nekog ko dobro nešto igra. Znači staviš me u League of Legends, bit ću tankić i svi će psovat nakon 20 minuta na mene. Ja igram igrice da se opustim i izludiram, ne da kalkuliram ali nisam nikad imao strpljenja za Search and Destroy gdje onako, ajmo mi polako, taktika, zato nisam igrao u klanovima i tim pizdarima. Poštujem ekipu koja se može dogovoriti sa taktike i svaka čast, ja dođem se izlupat i onak, živčan moram otići od kompa, onak. Joj se, bože, kako taj TeamSpeak zvuči. Zaboravio si, user left your channel. User left your channel. User is back. User is sucking your... Či rakija jebote. Rakiju zaboravio. Rakija. Treba ti rakija. Ne možeš čovjek u grlo spaliti, vidiš da se bavi voice actingom. Don't worry. Mogli smo mu donijeti jaja i rakiju i nek pije. Ma ne, joj... Konjak i jaja jebote. Ja sam... Punč. Konjak Šta radiš ti? Smučkati jaja i s konjakom. A šta je ono bilo? Ne znam kako ti to mučkalo imaš. Kako mučkaš jaja? Ajde, proteinski šejk. Sad mu je neugodno. Ma kurac mi je neugodno. Podsjeti me da ne jedem palačinke kod tebe više. Doneo palačinke sve se. Danny je doneo PlayStation. Da, mi smo ti pripremili malo, da, PlayStation. Dobre, da, znao sam da se moram... playke. To kad mu neko dođe doma kao, ja sam ti pripremio malo PlayStation. Malo PlayStationa. Nekad bi mi svaki dan neko pripremio PlayStation, to bi bio lijep svijet. Gle, čovjek je rekao da je da je više u PC-u, pa mislim da će mu ovo biti malo čak i strano. Strano tijelo u rukama. Strano tijelo. Pa gle, ako loše igram, izdeformirat ću se kao retardiran sam ili nešto. Sad kad sam ja rekao da sam totalno retardiran, sad ako znam bilo šta će ti, vidite njega, dobro, nemoj se odat sad. Moram priznat da ću ja zapaliti jedno cigaro. Daniel video. O jebe. Jer... Opa, gle šta sam si nogu u čašu.
Znači, Pičke. Aha, to si probao snimiti. Deni ili Dani. Deni Boy. Ja, uvijek mobitel pokvari sve. Mam jebem. Halo. Evo u studiju snimamo Balkan Slav. Balkan Slav, Balkan Slav. Daj pusti je, snimaj. Ajde. Balkan Slav, Balkan Slav, Balkan Slav, Jebi ga. Samo hitni slučajevi. Sponzorirano od Balkan Slava. Najbolji slav među slavljenicima. Balkan Slav. Balkan Slav. Gle, daj di daljinski da ubijemo muziku. Evo kod mene. Zašto? Šta bi ti ubio? Stalno bi ti nešto ubio muziku. To. Vidi ga šta ga je. Šta radiš? Ma Pa nisi- upalio sam muziku. Pa rekao si da ću ubiti je. Pa bila je ubijena, ako je ubijem 2 Ma puta nemoj poništi. ubijat muziku. Čekaj, pa nisi A znao. šta ste to pustili onda? pustili smo crve. Crve. Feco, Worms. Objasnite čovjeku O, da da. si čovjek znava. Ma, Team 7, igrao sam davno, I ti si imao crviće, sigurno je. U šta ga je Deni Boja, ubio ga. stari gluhi, to Pa je. nisam ja, je. Pa je, Dobrodošli Šta, u znači imamo jednog joju i dijelimo ga u mač. krug, ne? Da, mislim da je jedan joystick i dijelimo u krug. Dobro. Ja sam zeleni, Čekaj, kak Deni si je ti za... rozi, Marko je plavi i ti si crveni. Ok, communist, I like it. I like communist. To je može. Ja sam Ajde, može. Standardno sve ovo. Ma standardno. Evo, Standard, naravno. jebači jedinice. Set znači. šim. Ovo isto, daj dalje. Kad ti imaš protiv cvjetića, Ovo je jebote? dobro. A ovo je meni neka psihodelija, ja uopće ne razumijem Da, ajde. di je Brdova, se di druga je... tema- Ovo, to stavi. Daj, Evo, stavi to jednostavno. stavi, dobro, Ajde. idemo Ajde. odigrat, kaj Ajde, sad, ono, ajde, idemo, vježbajte oči, ako te Kontina vidite. je, jebodiš, feudalni Šta Japan. je ovo? Šta je ovo? Dobrodošli u feudalni Vidio sam- Japana. Opa. Evo, ovo je Deni. Marko Feget. Ima lika koji se zove Marko Feget. Ja gledaj Lady Gaga. Mi smo protiv ovih, pa nas četvero protiv kompjutera, četvero. Ne, pa svaki je tvoja Ma svoj. nije, Kad si ti rozi. Viš da smo pa nije, 4, viš da smo u timu, ne? Nismo. 4, Ne Tri. znam čim se poca, je. to na bombu, jej! Ne znam čim se On poca. je stisnuo Dobre, dobre. kamikazu, evo. Gle, šta radiš? Je? Ti si tu u rupi. Vrijeme je da Vrijeme je da pokažeš. se krene. Opa. Opa! Samo 23. X. Sa X. Onako se... Opa, v potoku. Evo, mi sve veliki gameri, ovo ono. Čovječe, ne, skoči! To sam ja debeli. It's time for pajpa. Kakav keks. Kako se skače? Ima li kakvog Ode u vodu, keksa? ne potoniće. On kopa nešto. Šta je ovo bilo? Pokušavao sam kopat! Previše je vode tu! Previše je vode, pokušavao Gle, sam kopat! skida ti energiju. Pa da, pod vodom je. Samo bježi na fajfu i... Joj, ovo će biti dobro. A, ne može pobjeći, ne može skoči. Oooo! Gle, Marko. Ode. Ne! Vidi minu ima. Ma na minu stani, jebote, i tak ćeš poginuti. Neće, Bunker Buster, bit će zanimljivo. I dalje si u vodi, u bazenu. Mina se odbila na tebe. Evo ti na. Jer sam ti rekao da staneš na minu i stao si. Gle, jedan mu je ostao topić. Htio sam... Ovo je Koji si tužan dan. pre- Da, mislim, Odeš super. Ode! Ovo je...
Opa! Ne! To na boljoj sam Sad si ga poziciji. spasio. To mi je zadnji bio. Kak je eksplodirao ko balončić je. Dobre. I reci nam, Marko, kako se osjećaš kao pobjednik? Pa moram priznat da se dobro osjećam. Dobrodošli u Crvoland, gdje svi imaju crve. Danny boy. Ok, znaš kaj ću ja učinit? Ovako, uzet ću ovo. Nemoj. I sad ću ovak. Znači, bit ću pošten. Pa nemoj mene, gledaj mi njega imaš. Prvo ću ovoga. I onda ću ovoga tu malo. Kužiš? Evo, poštenje. Zar nije to ono što nam fali? Poštenja. Evo, svakom 25. Da si pošten, onda bi sebe ubio. Ja tebi duplo manje. Molim! Isuse, njih je 3 tu. O, majko moj. Marko. Tu se zapravo klasterčak isplati, kaj Malo ne? te zajebalo. Znaš kaj ti nema ništa predlagat, sunce. Uj. Kaj ti radiš? Ujevo, Jetpack. te ima malo sekundi. Pukni bilo šta. Nećeš ti ništa puknuti. Kakva trica Ja, nenadana. sve mi je Ode, iz glave ode, eksplodiralo. A vidi sve te zelene kako... Da. Nemoj, ovo mi je zadnji. Nemoj, ovo su... Nemoj, to su mi zadnji timi ostali. Ne na A glavu. ne to, ja sam mislio da si vodenu bacio. Nemam Ma vodenu. vodenu si trebao, jebo. Ali nemam vodenu. Ajde. Aj ti baci vodenu onda, ajde. To je već razmišljanje, ajde. Da vidimo. Bravo, to, odlično. Fenomenalan potez. Opa, pa nije loše. Evo viš, to je to. Nije loše, Pa to je to. cijelo vrijeme Bravo. htio. Bravo. Dosta je tu napravio. Da. Dosta si odradio. Bravo. Da. Sad će ti vjetar. Gle se ovo. O, Evo ga. dobar! Bog te jebe. Bilo mi je čast biti... Bravo. Ne. Bravo. Gledaj, treba znat. Danas nauči neki trik s glasom da možemo imati. Može. On bi Mogu sve te naučiti pobio. Morgana Evo Freemana ga, u 15 smeđi gore. koraka. Ajde. Ok. Prvo kaj trebaš napraviti je pričat o vocal fryu. To ti je ovo. Evo, prvi element imaš. Ok. Drugi element je, moraš ići. Da, to je početak. Još 13 Svima koraka poneke. imaš ga. Kakav kaos je. Svima nešto. Wow. Ja Sad moraš ovak malo ušta, onak, kao da... Buffalo vlad je dobar. je. Osjećaš kako ti... To. Američki. Ali osjeti kao da onak imaš... Osjećam kao malo čelju da mi ovako... Da, imaš nešto u ustima, pokušavaš pričat, sad ja pokušavaš... zvučim ko neko crtića. Ok, to ti je Kako se treći... čuje tamo? To ti je treći element, znači... Šta su ovim dva elementa? Aha, to mora sve skupa ići. Sve sajme. Voli me usta ovako, a molim. Da. Samo bombicu dole. Ne, nemoj, to mi je zadnji. Kažem, Ne, sad možeš pa- još nekog ubiti. Daj brzo pogledaj. Ne sebe. Ode on. Morao se, ne želim bit meta ovdje, ajde. Opa. Sad da vidimo to da riješimo. Neke foslove tu. Jebote, ovaj će mi umrt prije nek što dođe do gore. Ne, bote kukuć. Pa nisam ja stisnuo X, on krenuo. Znaš šta je? Evo ga ispade na joystick, a kurac. A jeste mi nogu opet zavezali, jebe. A gle još on dobije red, jebote. Daj mu tu Sve mi se dinamit. zaredalo. Nemoj. To mi je zadnji, to mi je presrednji. Sad ćeš ti Ostalo mi eksplodirati. 3. Zašto sam eksplodirao 2? Ne, pekladje se gotovo. Dobro, uspio se Mike. Ne može. Evo. O, vidi kako vjetar Znači puše. ovak. To je to. Bravo. Pičko, jedna. Yes! Kako Yes! me To je izdao, To je to. A dobro, gle, iskreno nisam igrao najpoštenije.
prvi onaj Čestite na pobjedi. Je, ali Evo. ono, evo, malo mi je neugodno, nisam smio tak napraviti. Trebali smo za kraj granate i to je to. Sad si Novog- se treba predstaviti. Aha, ja? Još jedan put za kraj. Ja sam Daniel Ko Dizdar. si ti da nam to pričaš? Ja sam Daniel Dizdar. Ko si ti? I ja vam kažem da tako treba.